Twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé tuje kugira ngo tuguhe updates muri iki gitondo. Nanone frappe zirakomeje zisa neza niziherutse kuba ejo bundi village za Mumba mu bice bya Mudugudu muri groupement ya Bukombo muri territoire ya Rucuru. Imirwano igisirikare cy'u Rwanda gikomeje kurasana n'igisirikare cya CMC FDP kuva rero amasaha ya mu gitondo. Ni detonation zije nyuma y'izindi zari zikarishye zabaye ku wa gatanu. Detonation z'iki gisirikare zikaba zikomeje kugenda ziremera, ari nako kandi muri Sud Kivu naho hakomeje kugaragara rero kwinjira kw'abasirikare bakomeje kwambuka rero Plaine de la Ruzizi binjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Fantoma zikaba uko zikomeza ariko zigenda zituma rero nanone hagenda hagaragara abakomeretse benshi n'abafatwa muri Mudugudu. Abazarendo bakomeje kugenda barwana muri biriya bice, ari nako abaturage bagenda bahunga. Karmi yari maze igihe ikaba rero ije guhita izamo rero urusasu kuva muri village za Sisa muri Mudugudu Buhambira mu bice bya Kanyatsi. Hose hakaba hakomeje gukontororwa n'igisirikare cya Repubulika y'u Rwanda, ariko akaba aribwo imirwano itangiye rero aho Wazalendo CMC bakomeje kurasana muri biriya bice. Afondoma zikaba zikomeje rero muri ibi bice bikontororwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ari nako rero hakomeza kugenda hagaragara kandi nanone uburyo politiki ikomeje kugenda y'influence iyi ntambara, cyane ko kuva umunsi w'ejo ibitero bidakuraho, ari nabwo kandi nanone drone zikomeza kugenda zitungura igisirikare cy'u Rwanda gikomeje kurwanira muri kariya gace. Ni mu gihe kandi nanone kugeza ubu ngubu hakomeje kugaragara yuko komba zikomeje kugenda ziremera mu bice bitandukanye, aho Bazarendo bakomeje kurwanira muri iriya misozi ihanamiye rero Uvira. Fantoma zikaba zikomeje muri iki gitondo, ndetse zikaba ari nako zigenda zishyira kuba zishobora kuba zavamo rero intambara yindi ikomeye cyane. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje gutangaza yuko gifite abasirikare bagera kuri 500 b'umutwe wa M23 RDF, cyane yuko kivuga yuko abasirikare 500 barimo 340 b'abasirikare b'abanyarwanda. Turakomeza tukugezeho update rero zindi zikomeza uko zikomeza kugenda zisukiranya. Isagaza tuje konti systeme jamais égalé. Turakunda isagaza tuje konti systeme jamais égalé. Twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tuguhe izindi updates. Kugeza ubu ngubu hakaba hakomeje kugenda hagaragara rero amakuru y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kwakira abasirikare bamanitse amaboko b'igisirikare cy'umutwe wa M23, ndetse kikerekana kuri media abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bafatwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamaze kugera muri 323 b'abasirikare rero bamaze kwishyira mu maboko y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bakaba rero barimo bagenda bava mu mapozisiyo atandukanye yo muri Rubero, Rucuru ndetse na Masisi, yewe no mu bice bya Karehe. Amakuru arakomeza atangaza yuko rero ibi bikomeje kuba kubera nanone aba ex-combattants bakomeje kugenda bagaragara yuko bagiye bafatwa ndetse batigeze banagirirwa nabi. Ubuyobozi bwa gisirikare bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bukomeje guhamagarira abandi bose kwiyunga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri message yahawe rero abakombata kugeza ubu n'abasirikare batandukanye b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, utibagiwe n'ikizarendo komanda wa 34e Region Militaire akaba yarasabye aba elema b'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kudepoza intwaro bakagerageza kumva rero umuhamagaro w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bibaye mu gihe ariko hakomeje kugenda hagaragara kandi nanone intervention militaire zitandukanye zikomeje kugenda zikorwa rero buri munsi, kubera yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukoresha
gukoresha imbunda zikarishye mu rwego rwo kugerageza kugarura amahoro n'umutekano. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kikaba kandi cyatangaje abasirikare bagera kuri 7 b'igihugu cy'u Rwanda bafite matriculation z'igihugu cy'u Rwanda, barimo n'abasivili, barimo abagande ndetse n'abasivili bandi batandukanye bakomeje kurwana cyangwa se gufasha umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda kuri terrain, bakaba bose barafashwe n'igisirikare cya FARDC. Rero kugeza ubu ngubu Kinshasa ikaba yaberekanye, barafunzwe babajyana Kinshasa. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Hazukai akaba ari chef adjoint wa communication w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na porte parole w'ama operation, akaba yavuze yuko bafashwe ndetse bagafatirwa muri agression ikomeje gukorerwa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na sovereignty yacyo bikozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ati dufite preve rero udashobora no guhakana, ati mu by'ukuri abasirikare n'abakomplice babo n'abafatiwe ku rugamba abizanye ntabwo tujya tuberekana, ariko twerekana abafatiwe ku rugamba bananiwe cyangwa se bagoswe. Ati rero u Rwanda ntabwo rwahakana ko abasirikare ari ababo, cyane cyane uwitwa Major Jean Paul Kundu, akaba rero ari umofisiye superieur ndetse wa renseignement mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ishami ry'igisirikare cy'u Rwanda muri DI. Hari umukapiteni Nsengiyumva Joseph, akaba nawe rero ari muri komandoma y'igisirikare cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe baramufashe. Akaba arimo n'undi musirikare rero wa deuxième classe, akaba nawe yitwa Bukuru Jire, nawe akaba yarafashwe, yarari muri bataillon Vodacom. Hazukai akaba rero nawe kugeza ubu ngubu yaravuze yuko aba basirikare n'aya matrupe akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bayazingira, bamara kuyazunguruka cyangwa se babishemo benshi, abayobozi bayo bagahitamo kuyishyira amaboko y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Colonel Sibomana hakaba rero nanone yakomeje kugenda nawe avugwa, kubera yuko ngo niwe uyobora ama operation, cyane cyane ayoborera i Kigali nk'uko byatanzwe mu makuru n'abo basirikare. Abandi basivili bafashwe bakaba rero benshi barimo abava muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane hakaba harimo kandi n'abafashwe bo muri Red Tabara. Kugeza ubu rero tentative zikaba zikomeje kugenda zikorwa zo gukwirakwiza izi ntambara mu karere, hari nacyo cyatumye rero Hazuka yavuga yuko aba basirikare bose bagiye bafatwa bamaze gusobanurira neza detail igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi presentation y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekana rero abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku rugamba ije nyuma y'amasezerano aherutse gusinywa rero na resolution y'2808 ya Conseil de Sécurité isaba igihugu cy'u Rwanda kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikakura n'ibitwaro cyahashinze. U Rwanda rukaba rukomeje kuviyora rero izi accord. Mark Hazukai akaba yakomeje kuvuga yuko kugeza ubu perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yamaze kubitangaza. U Rwanda rukaba rukomeje kugenda ruregwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutera inkunga abarwanyi ndetse no kujya mu buryo bw'ubufasha bwa logistique, yewe n'igisirikare bagakoresha no kubaha inkunga y'ingufu. Presentation rero publique y'aba bakombata bafashwe ikaba ije nka strategie ya kampanye, cyane cyane kugira ngo bagerageze kugenda basobanura ikibazo gikomeje guterwa na Kigali ku rwego international. Abo observateri benshi bakaba bakomeje kubona yuko kugeza ubu ngubu bikomeje kugaragaza kandi icyitwa masque arrière de guerre par procuration, ndetse aho bakomeje kuvuga kandi yuko communauté internationale yakagombye kugira ikikora. Gusa communauté internationale yo ikaba nayo imeze nkaho ari financement cyangwa se ifinansa ibi bikomeje gukorerwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yakomeje guceceka ndetse ikomeza no gusinya ahubwo amwe mu masezerano ashyigikira Kigali, ndetse Kigali ntabwo ibura guhabwa n'amafaranga yo gukomeza ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakomeza rero tugukurikirane gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé, turagaruka mu kanya.